seride eşit mazlum çend gotin bêjim. Berê ti sê roja helbestvanê gewre Ehmed Hesênî ew jî jiyana xwe ji dest da û îro do jî xebatkarê Çandûnerê Abdulmaza ew jî krîza din derbas kir û ew jî rehmet kir. Ji bo Ehmed Hesênî û ji bo Abdulmaza jî serstafê dixwazim gor bixweş bin. îro mêvanê me Şemoy Memê ye nivîskar. Şemoy Memê di sala 1979 de li Erdeqalê Xweçxan gundê Ömer Ağa hafîzdayî bûye di seretayî li Gotrandiye û dibistana navînê jî li İzmîrê û piştake Stenbolê zanîngeh Stenbolê beşa civatnasî xilas kiriye û mamoste ye. Hêjî mamoste dike di gelek xebatê sivîl de bi dildarî jî girtiye. Mamoste Portugawî heft tayr hezb av agir deh mijar zargotinê Portugawî nivîsiye û li ser zargotinê li ser destanên Kurdî li ser olên Kurdî gelek lêkolîn û maqale nivîsiye mamoste. Mamoste hêjî mamostetî dike û bavê dikeşe xwedê emnî wan dirêjke. Mamoste gerek Merhaba. Her tişte Slam mamoste bahsa revşa xukir gelekî xemtî bûn dê ev dê serê me hemû Kurdan gelek geş û azad bişînin. Ev me adayê ji bo me meyekî nekî alîkî da xweşiya te ji giranî ye ji xwe qetiyê mehelet jî Dr. İbrahim bahs kir. Ew me jî hene Ona dilê me değişîn alîkî da jî Newroz piştî vî Newroz jî hêvî deme em îro behsa Newrozê bikin û dîroka wî hinek jî behsa çîroka wî bikin. Xwên jî wê em ê di edebiyata Kurdî da Newroz nava helbestwanên Kurd da Newroz şewatê bikaranîn. Hinek jî behsa wî yekê bikin û dest pêkirina biharî heyteholên cejnên biharî hemû dünyayê da taybetî nav Kurdan da û nav milletê rojata navî da şewatê bikaranîn hinekî em ê bi kurtasî behsa mijarê bikin. Dest bi me dibêje gelo Newroz cejneke an ritûeleke hinekî behsaviya bikin ew tiştekî mijarekî gengeşiyê ye. Newroz ayînê kî ye Kurdan, Tirka, Farisan her kes jî xwe derkeve bi taybetî herkê rojata navî. Ji xwe Newroz berê evil cejna rala bû an ya gel bû ya xelkê bû hinekî ew jî mesela destpêkê da şahnameyê da tê behs kirin û bi ralê Farisaniyên evil Cemşîd ra tê girêdan Newroz bi wî boneyê destpêkiriye tê gotinê û paşê dehaq derbas dibe û Feridûn derkeve meydanê kawa derkeve meydanê û Newroz dibe cejna belkî serhevdana gel. Wisa wextekî derbas dibe. Peki bêdemê dest pê bikin rojan nû li gor salnamaya Îrana qedîm destpêka sala nû salnama Îranê û medyayê da meha ferwerdînê li gor avêsta wisa derbas dibe. Dest pê dikir meha ferwerdîna çiyan jan ji heyteholên Newrozê dihatin derbas kirin. Ev ji xwe destpêka biharê û dünya êdî sermayê xilas dibû û ronî roj dirêj dibû. Roj û şev bîstîvekî da têne qerarê ekînoks tê gotinê. Ji xwe gelek tiştî belkî li rûya va girêdayî ya xwezayê va bi ezmên va girêdayî ye. Belkî roj êdî dirêj dibin, sebabî yekî û belkî neba tişîn dibin, dünya germ dibe û ona wîya pîrozbahiyek belkî ji nû va jiyaneke nû dest pê dike. û zivistanê sermayê xilas bû gel û bona wîya jî belkî cejnekî heyteholekî festîvalekî amade dike. Wisa dest pê kir bû Newroz. Nûroz, Navroz, Nûroj Kurdî da jî tê gotin.
لکوی نظامی اف جشن بری زاین سال سیست پیچه دا دست پیکریه هم دست پیکاوی لپر اشکری که اف جشن دورین سومران هوریان دا کاستیان دا هبوی و آن وقتا جاته پیروز کرد جو دست پیکا بخاری لکوی روایت اف جشن و دورا جمشید دا دست پیکری میکود دورا وی وقت دورا زیرین حتی زالی جو وقتی مرنجی تنبویه پشتی وی وقتا دهق زهقانجی دست به کمتاری که و وقتی ظلم دست به بروی شخصا نویتی گفتن کنه نوازی. sonra gerek motif gevnar dibinen u govenda kurdancı dibinen gerek dışarı ne yaptı? Joktoji yap takdim edildi bu. Prani gerek Kürt هزار ساله پیروز کردن و نام خودمان در ایشی اون مایه دستی کاوی تاجی وکی آرکیولوژی داشت دست کردن میتونه گلک دشبن هفته بیستی که آداری اکینوکس میگو روز و شف قرار اکیدانه و روز دست بیده که دریج دبه هیا بری 2000 سالی دست بکا 3 سالی ده 23 ایلونی دا دهات پیروز کرد میریجان دو گوتن جوکو گلک گوتن آجی روی وقتی tek kişiye kraliyet Hammurabi tek kişiye işte stajdadı gotine jukani isteki iloneci sadat piroz nevroz jivek jej anji hayte ole ki despeka sala isteki adar da piroz kirme bu averi ev bu kuvvet Hammurabi ne hoşi tne buna sala bori hatına sala teze bakayden jone kenu despe bakın Avestayda roja feverdin roja yeki dağıt u roja ki nu bu piroska. Libal gelin Asuri u Babiyan jimea Nisani despeka salamu bu ev cejn akitu bu her sa cejna ihtiyan benavi proliyatçı sa adayla dağıt piroskırın sa roj trej debun hamu bir yekira bir ne cejnin bahari destekana bahari beri devra hadim da devra avli dosta daha piroz kırın nabrum yandaji mea adari ango Martius de devra hadim daji Arabistan'da Filistin'daji Khantikos daha piroz kırın bistudi adari da yani hamu behavra gredayne Lugol baveriya xaçberezan mesela İsa peygamber vaqt kulda xaçiyatiye mahkırıp pişti viste rojan da İsa rabuye باور یک صحیح اوشی بیستی که آداری دوستا باور دکن و روزی دیسا رحیوی تکیتی ازمین سباوی اوشی وقتی پاسکالی پیروز دکن و میانستانی جی بردوام که او جشن دیسا لبال کردن علمی داشی باور یک صحیح تیگوتن حضرت علی بیستی که آداری دست روزان نوروزی حتی دنیایی آنچه شیعه بوی خلیفه لما امانجی بیستی آداری پیروز دکن سه چهار روزه بری بیستی آداری ل آدی قرصی از توش قرصی مه لور سه چهار روزه بری بیستی آداری نوروزی آگر تیر دادن سربانان و پیروز دکن تیم کوتن کو حضرت علی چه شهر و خبر اویج سربانان آگر به خستری خاطی آدی کاتار دکن و مزگنیه دنوان آگر تشکی و کستاتیه بکارانید سالنا کردن ازدواجی سری سالی چهارشنبه پشتی سیدی اوریلیه و چهارشنبه سری سالی و چهارشنبه سور جشنکی دار دکن و هاتنا بهاری پیروز دکن. سکرتریالیاس جی مها سباتی و آداری وان سال وقتان دار پیروز دکن. اما همو دستکر بهاری جشنی بهاری نه. چون همون که سال شاهنامه دا نوروزی بحث نوروزی دیگرن لور ناوی گاوه در باز بیاد مثلا شرفنامه دا ناوی گاوه در باز ناوی را حسابی یکی نای کرنی شاهنامه دا بحث دیگرنی و ده حق ظلمه کی ظلمکار بویه آویستایی دا ناوی گاوی یا دا کی در باز به ایوج شرفنامه دا وقتا کو بحثا پیشروی کردن که کالا زیاد که و کاوا و فردون تنین شرفنامه دا گلک لیکونر نشاند که و کاوا دو ساسانیان دا کتیه فی افسانیان نوروزی هر و لیکونر هر دایه که بزن گلو کاوا کسایتی که راست دفینه آن کسایتی که تمام خیالیه سروی گلک خبات باتیه کرن بری هر تشتی
در نوروز وقتی گفتن کوا تی پیرامر کوا حسن کاره که و دور حسن چی مثلا بری دیروکی بحثن و دور حسن دوری گله کی باش بیت و وقتی حسن کید گله تشدات به جوت تکرن به زیلیو جوت کن و به بیت و برکت کته عادی بس فایر چاکوچ و شور وانا دجمنی خود سرد کتن سروان ایسا گله حسن کاری نادار هنر مثلا ناو یونان دا هفایستوس هست ناو رومیان دا vulkan هست ناو ارمنان دا وهانگ هست ایسا ناس کامنه و دجی تور هست اوانا همو آلیکاری دانه کسایت لهنگ لبر ظلمی رابونه حاجت ایمانی شهر آماده کرنه اوجی سرکتین دا اوانا نیمونا بیالکی لهنگ او قهرمان بر ظلمی رابونه نفارو سرکتانا işte ev serketin ev zulm or rakır meydan rakırna zulmü ve roş hamu dünyada ve ki mea adari bisteki adari te gredan elden ma ev ki cejneki ve ki mizginiye ki hatiye piroz kırın. Kavaj bu fenzun gözü çap göz çetke hafay sonuç bu Zeus haman tiştidike mesela hamu mitolojiyada erteş te destnişan kırın. مثلا زي القراويستي قاضي دهاقة وكي مارو أجرها كي خرافاتي بينا سكرن دي صار القراويستي كسي كوي ديل دقري ورتشي دما ويندي عصير كي تريتونا ده الصانية بشتي قراويستي دا فردون قاضي دهاق شد بده دهاق أنجي زهاق نبي صدر واسطة به لي تشك عجيب ناقوجة وي من جاي دما ويندي حبستك أو روجي بيستيكي قدري بيكاتي لما في روشة جروجة كه نو. دكتور عويس تأذي ده قاعد بدرس تراتمات يكشتميجو مثلا خناف خالك يونان درجة تشتري سال إيطالي درجة إسرائيل زلمار تل بندست كرن لما يكش نيوش تشك عجيبة يعني تقاطع جروب belki devam ve mitoloji devam ve bir koşulda belki nakade udçe. Sabahları ki o kesin beni vançalatlı zevk kırın. Levçeri volkanik kırın. Agir de derkeve, devrin ev dev anji, mar anji kimer zorunpa, her sebe o binavi agir derkeve sat baverdekin nakyada sat deygotin. Eş dejim. Belki dualizm bir dejim şekilde yani şehir o anji et nakade yani şehir خرابی تجارة لورتی نای را کرنی سبنا خودش چما خرابی دوام دکه کاربو خود بو هزاویه و خرابی ورتی را کرد نه دوی مرا بجرنه بلکه بوناویجی تشتکسه و اف میتام نوروز دبی دست بکریه دجی و حتی یجوی بجی همی ده گل بلکه بوناویا بونا کسین بندست پرانشی چه بیشن اف میتولوژی بلکه میت زیادتر نباید gelin دستا و جیای çünkü ona bir heviyek gel خاصیه بنا پاشرو رفت بنا روزن بری دستبکا نتوای خواهی چیروک یکی بافرینه گلان داو چیروک کنه مثلا نام تشکا داشته işte دوشن ona nevrozi bey var yani işte جای حسن حلاندنه و جای درکتنه evroz نوروزه دیسا حسن تشکیل سر آگر هی yani آگر باتی گلنا işte şekil acayip bir mesela bağlamaya fikşine lezzetli belgeli Kürt satın desmaye lema nevroz afran ne o nevroz heji dejin beni çirok bir rengiye yani mesela tabiri juda çent ştat dövecek tabiri o firdevsi haman işte dövecek şerefana şerefname de şerefan bahsa kava ناکه مجاری دویجه لی زنکاری که بحث ویه کردی که لی بحث کلامای کرن بحث نوروزی جه تشک عجیبه مثلا موزنی دا بحث نوروزی تکرنی وکی جشنی که تکرنی دست بکا سرسالی وکی فستیوالی که بلکی تکرنی لی تشکی نتوینی نه لوی دریجی جمع احمدی خالی لوی روزی چون ممی آلان mesela Kırtiye tabii ki Ahmet Khani memi alan da işte ki böyle çoğayı tünne destan kurdayın tüm da işte mesela tünne bu işte ki modern Nevruz belki peyda kılan Nevruz'u
جی حلبستی کردی دا زیادتی بکارن و belki آخریا سه سال 19 سه سال استاندا داشته کسا دست بگیره. احمد خانی شایستان نوروزی دکه روزا نوروزی جزیره هر کس در کتیه گشته سیرانی وکی فستیوالی که احسن نوروزی که خوشگل میر زین و ستی کاری وزیری وی تاجدین و کاری دیوری میر من کم دقیق خود بیارن belki تشکی مثلا بالو festival کنچه خود تو بیارن سام ماسکلی بالو تو بیش مثلا تشکی کسا عجیبه مثلا خورد کن دقیق geçikar geçirken دقیق خورد تشکی کسا آتی پیروز کردن و دوی روزی هر بناسن اوجی تشک بالکیشه belki نوزی را توییه اوجی مسئولیت اوجی آنجی پیونی که نو دست بگیریه لما مموزین جی لوی روزی دست بیده لبا حمید خانی مثلا کرتاسینک بخونم دستانا بیان نوروز سلطانی تسمیه موسم سرور و شادمانی به مرسوم قدیم کردستانی کوان دگوت استرسال اد دکرن به ایده و سال دانایا معماری کهنسال رنگینه کو جبوم احوال گو عدد پیشیان زمانان بو لحمی جی و مکانان وقتی که شهسواری خواهر تحویلی دکر لماء آذر یعنی که دهات برج سرسال قد کس ندمال مسکن و مال بالجمله شنه در جمالان حتی تگیشت پیر و کالان کسی المالان المال هرکس درکت و سیرانی و روژا تزه دستبکا سالی پیروز دکرن tabii zedeter qez و خورد دهاتن وان فستیوالا هر ناس بکن و belki زواجک pek pe جیانه نو belki به زواج راجع belki چاو بجمس مالبات آورده به و زاروشی بن اوشی شنو و رابون دنیای ملبات هم belki ام بیشن تشکیستا استانبول کوساتی بکارانین بنا نیازلی تشکی نتمینه جم احمد خانش لی بحث تو کردیتی که belki دستگاه ماموسته کردیتی لی با نوروزی که جشن که کردان کنی نه هست بیله. tabii ben galiba vereceğim bu Nevruz u agir peyvendiye olan geleki başı. Lugori agahi ku mesela Gürdal Aksoy kitebe gelek başlama dektir burada bir yeri daha sağlanan Hazar Nesil Not Şara Nevruz bir söylence bir tarih kitebe gerek baş bu gerek baş lekol nekir bu. Lugori bu sedem a peyvendiye Nevruz'i bir egirra didanim. Mesela bavermendiyen zerdeştiyan bavertkirin ki agir evara Nevruz'ı hatiye afrandın. Disa خودان آتار خودان اگر تی زانیم اوجی وقتی جشنوی هاتیه پیروز کرد نه آدرج خو اگر دهات زانیم لگوری قدیم ایران قدیم آتار هم عورا مازدا تمثیل کرد هم جی وقتی کاری عورا مازدا دهات زانیم اوجی بنا پیروزیوی یکی میگی پیروز بو شواجن حکیم مسلمان مع رمضان پیروز به بو Kurdanji, Kurdin Kadirji meha adari meki piroz davate zanin. Lisalı gor baveliya gel bisteki adaran bu Nevroz roja ben destkirin anji kuşna azide hakkı la saydı şu sa te gotun bahsa bitir. Loma bu şatkirin arahi atar Nevroz da agir dahatın da biter. Buna rahiwi şat bakın agir ona dahate dadan. Lugor gelek bavelanji roja de hakkı خوا او آت کرد آگر بیاد خسته سری چیان خبر زنه گل و گل مسئله پی بحثه بنوی جداته بکارانی آگر و بیش عدتی که سر مایه وکی نشانه کی به بکارانی لگو خالتین ایران قدیم جار اول خشنگ آگر پیدا کریه هنه کی بحثه ایگر بکن مثلا belki مثل روزا نوروزی وی واری آگر اگه گر دادا و همو بندین خود دورا خود جواندن فردست دیوژه هشنگ ایدی آگر دکه قبلی آخو و روزه کی نو ایان که و دوی هر کس دوی که وی آگری به پاریزه پیروز بکه. ایسا چما بحث ایگر تکم دست بگه بهاری مها نیسانی مها آداری به هیته هولی به ویجوری گلک دنیای دعوت پیدا شد نه در باز کرد
آگر به خستری دورا اگر رقص مثلا و آگر پرستی اجتی و پیوندی نوروز رجگله کی هیه وزن یکشی او بو برکیجی آگر تشک جرباندنی بو سر اگر بانزدن روزا نوروزی چما او خرابیان سرمه نخوشیان سرمه برکی او چام بیومیان سرمه اونا درباست ام جوان آزاد ببن و تمیز ببن پاک ببن ساله که نو وکی کسی که نو بتکی که نو دست به ساله که ساله تزه بکن بنا میشه آگر داده بکارن بیایی بال زردشتیان بار ازدیانج آگر لام بنا بیایی اکی تشکی پیروز فاتیه بکارانی و گله که جرباندن ویجرایش هره اگر را درباست نو کسی تومت بار تری اگر سلامتی در که تاجر اگر راحت باورکن او بیگوله اگر بشه وتیا گناه ویه بو آگر جی وکی دادمن وکی داده کی داد وکی حکمی کی داد بکار آنن چیرو خواهی افقاس بود یعنی روزه جوای گله که اون زان گله که از نگو کتایی بحثوی مجاری بکن یعنی نهج بحثا حلبستا کردی مدرن دا نوروز جواتی بکارانیم کی جار اول نوروز کریه نام حلبستا کردی کنگی بحثوی کی بکن باشا یک اول دا که اگر پس هره آنجی شکلی زده بکن شو پیروز کردن نوروزی بریزی زاین سیستو پنجی دیار داده او ولی در راست بود بیا دلیل بیا چیه مثلا کی دلیل من توکا یودا آبسوی وارد بود لوش بحث دکه نظامی دبیجه لی اوجی چاپانی که جدای بخون چاپانی بخونینه توکاری سودور بری گرک تشتن بالکش دیدار هنه مجلور سودور برد لی بریوش بحث دکه یعنی 2000 سالی بری مثلا بحث جمشید دکه شرفنا فردرسی اوجی چند هزار سال و دیگه دور بری زاینی گرک تشی جدا جدا هنه هنگیدا شوکه اونا جی چاپجان روایت گرک تشتی یعنی بیش قانت بکشنانجی چاپانی که ست تن مسئله بنگاهی در حتی سومریا و هوریا yani 85 tarih şurat herhalde değil mi? Ya nizam tişek sabit değil. Ben efsane şurat yani. Rast جوخه همون بنیادی دیم belki şey me baskır me bas cemşit bir mesela çirok çavatı böyle bir proje ki mare ki dibine hoşeng hükümdarı Farsyan avul rahmetli be asıl ki mare ki dibine o gevre ki davullar mar doğuna koştunavi de mar defilte gevre dişe gevre gidin keve agır bir keve ve proje o eğer agır peydadı ki agır üreme geldi ki agır xarnavan hesantırdı ki xarıdı peşine bir yeki süt verdi kırım dönümünün dünya rahat hayvanın kadar parizin hayvanın darında و لما وی یکی دوی ام روز یکی پیروز ام آگر می پیدا کرد ام دوی ویا بحرینه لورجی ته قارن بیشم بله امی نه بحثا انا کی هل بستا کردیدار بحثا نیروزی بکر هل بستا کردیدار بحثا نیروزی جد belki çapkani یکی نشانی وردن یا زلکف ارگün neyi to halbest dur da bahsettir nimen paniş dur süt vergit gerektir beri evvel mita kava le met gavadri bu hal khas nefra mite ki bakın buna çağ bejmez papıştaki bu bedel bu ederi kurtajı mita dehak u kava mita kava khura papışt vergitine joku لبر جارا اول حدثوانی سال نوزدهم استری به جشن نوروزی بحثویه کی که بری اول بحثویه کی نیاتی که مثلا جم حج قدر کوینوس هم بلکی و بسام زوج بحث کنه اوجی پشت احمد خانی کردایتی تا کردواری تا کسی دویم حدثوانی دویم تیزانی دویم تا بحث کنه استری بحث نوروزی که حدثوان تا حدثوان کویا کود سال 1928 دا جماره سینا زاری کرمانجی دا هاتیه بشانده نوروز وک جشنی کی نتویی لکردان پیروزدکی و وک روزا پیرشانی و سرگنوی نیا دشمن کردان
پیمانسرکی. بدیتناوی دما حمورابی جدا جدا تبین مسئله حمورابی آخر کردستانی ویران دیگه و 55 سال سر کردان حکمرانی دیگه خواه لحنبر زورداری حمورابی سریع ده و به جناب برناوی فریدون جیوی داتینه جیوی دیگه کرال به جبروی جی دیارتی که اوج مثلا دوجه 1851 سال بری وی روز وقت جشنکی حتی پیروز کردن روز دوجه اسیری بحثویه که دیگه جو حبس دو دوجه اسیرشکی بخونم 1850 هم یک سال اکا ملت کرد جشن نوروزیش وکو جشنان اکا لو دمی چونکه حمورابی خدا خالقی اکا مدتی 55 سال حکمرانی دکا کردکان آواره و به تخت و تاراج دکا خاکی کردستان و ظلم و جوره و ویران اکا ای گلی کرد جشنی ام نوروزه و پیروز به دشمنی اوه کنفت و کفتو به روش به لور اوجی سرالدان کاوا وکی دست بکا نوروزی کارتنه بگمان حبست کردی دا پشتی اسیری ناوی ترنابیسن اما ناوی پرمیر حکست زانه و نوروز حبست وی نوروزی وکی پشتی ایراق هر زیدتی زانی حسن زیرک پیرستران حسن زیرک دستری پرمیر نویسیه و hemen davlet hemen yapılar hadvet növisiye. Levhiyetler git şekil gelge balkeşe. Piramert xastiye evri roje bke benge ha netevetiya kurdi levhiyeti da. Sala 8000 neslu pinci vansada piramert jiyana xod devam kliye. Nevroz yekut sala 1980 da növisiye halbest. Piramert tabi habest da nevrozi ve cejneki kevena kurdan lidezanîn û çarçoveya dahinaniye ke taybeta netewî da ve roja tekoçina netewî derdixe pêş ku maneviyetî dibexşîne endamên neteweya Kurdî. Lerma nevroz li hem berske şikestina berdevamên serhildanên Kurdan hertin hêza tekoşîn û bergiriyê der Kurdan. Ev ji vekî mîtek me goya hêvê de gel piramîr jî wisa namiye bi kar anîn. Helbestek da wisa dewje piramîr Nevroz rojî nev li nev cîhan da şînî te baş kirt bi Kurdistan da dirêx beharî min em niye kes û bi ser çû gul kelkî çi ye. Em ve xakê Kurdistan yekser gulî giyandanan bo bênete der. Bona portar bona keçan behs dike û di wî giyanên we bi Nevrozê ra ji nûva şîn bibe, geş bibe lema ew ji wekî Sûdekî bikartîne dîsa dibêje lawan wek lav bi alêne dar bo xakiyan bibne terjînê giyandar ew sa Kurdistan evê bêpaxe xandin tiya bibe bi çekçiraxe bixebitin bixwînin û geç bindi behs dike. Bêguman Newroznameya herî navtira piramîd negosîlowê Newrozê behs kir hêza tekoşîn û bergirî de Kurdan me got. Ev çend salin gulên biharê kurdewariyên tên bin pêkirin ku em dizanin gelek zulm bi Kurdan hatibû kirin gelek serhildanên wan hatin têk çûn li hem başûr hem bakur ya Şeyh Said yên Abdullah Nerî yên başûr ji gelekî ya Simko û Berzenci wan em têk çûbûn li wî helbesta xwe dixwaze hêzekî bide û ruhê kurdayetî dîsa şêm bike. Bêguman nego Nevroz helbesta wê navtar ew e kurtasî hinekî bixwînin ji we re dixwazim em rojî salî tazeyê Nevrozê hate we ceşnekî konî Kurd e bi xweşî û behate we çend salê gulî eme pê best bû ta ku bar her xweynê lawekan û gulî alî nevbehar ev renge stûrê bû kirlê asoyî bilindî Kurd mijdeyê deyanî bo gulî dûr û nêzekî ebert. Her sal piramîd Newroznameyekî dinivîsine û Fortên Kurdan li hev dicivîne li ser girê Seydî li wî derê evî cejnê hêteholan bikartîne. Tiştekî ecêb jî salekî kîjan sal naybira min gelek wek agirperestiyê tometbaran dikir piramîd û wê salê tê qedexekirin
şahya Nevrozê nikare bidarxîne biremêrt. Lê dîsa serbêjê helbesteke wê dixwaze divê ev salekî dîsa bibînem bigêjin ser xwe bibînem Nevrozekî dîsa pîroz bikim û Nevroznameyekî dîsa binivîsim dibêje. Di vê hêra piştî biremêrt goran jî ser Nevrozê helbestekî dinivîsine helbestvanê me lê ew wekî şeklekî çepkirî jî didê wekî serhildanekî ji behsa Nevrozê dike tişê millî lê netewî lê tişekî jê bar dike tişt xêncî wî dîsa hêjar jî behsa Nevrozê dike ew jî helbestekî li ser bûya dinivîsine eyn tiştê heman tiştî dibêje ew wekî rohê netewîtiya Kurdan nasine û wekî cejnekî netewî pênase dike û dîsa behsa destana kawa û deha gelekî helbestan da têkirin. Li nav kurmancî da jî gelek helbest hene lê ew jî tişek ecêb gelekî wextên nêzik hatine meydan mesela Nevrozekî nava Kurdan da pîroz kirin ve ew jî dîsa bin zulm û zoriyê da xwastine mîteke we bikin û hêzek bidin Kurdan belkî bînin bu hev belkî sembolek hebe bona wî Nevroz wekî çavbêjin tişekî her par bê bikaranîn hatiye bikaranîn mêderê da helbet sebriyê bû ya biro û merî ew jî helbestekî baş e mesela çavbêjin ez tu Nevrozî Xwedê dozî her pîrozî li Kurdistan bi ramanî berxwedanî tim jiyanî cejna Kurdan Nevrozê ev lê roj û ev şev dibe wek hev bi deqîqan bûye ser sal anî bihar jiyan dadar kuşt zivistan nexweşî çû xweş bûjin û ser nixwîn bû yê ehrîman. Sem van helbestlerê ji dihûnin destpêka buharê dirêjbûna rojê belkî li wî sembolê jî Nevroz wekî rojekî têkoşînê jî hatiye bikaranîn. Helbesta Kurdiya modern da jî Nevroz bi wî şeklî em çavbêjin hatiye bikaranîn. Bi kurtasî dîrok çîroka Nevrozî û edebiyata Kurdî da çavatiye bikaranîn çiqas destê hatin bo senekî behs bikim. Persê ve hebin em persa werkinan ji persê lêkerî cehebin. Karan başta olsa. Persakî ez bikim. Bîstûyekî erdalê ji bo yani çar kuzey yarımküre bahar bahar destpêkê güney yarımküre Zivistan destpêkê. Helbet mesela Japonya jî festival çêdibin hem gelî festival bahar tê ji ber ku tov dabêjin û ah îdî zîl dide em bêjin Türk jî dibêjin Nevroz pîroz dikin. Tamam tu Kurda da agirek gelo ê Tirkan de jî herkes dikare bêje hatina biharê pîroz dike. Yani Japon jî dikare pîroz dikin, Avustralya jî dikare pîroz dikin. Dikin jî mesela Avustralya jî em bêjin festivalê gulan dikin. Li Brezîlya jî bahar li kur were festival Nîrican hene. Nîricanek heye. Yani fırka işte agir dur de bim fırka kon agir acaba bir fırka khana bera mev evan mesembolize agir mekri sembol Rast e belki rast hoje ju em zerdeşti da jî belki yezditi da jî agir işte çoza agir jî semboleki çavên rojê tav ju tav ju ekî şeklekî aglokekî agir e dünyayê gerndike evni de em nikarin bijîn jî mesela ji nevatan şindike evni be şinnavan agir tu nebe ji ber ya belki çavên paganizm jî belki de var mesela to çavên animizm tabiatê pîrozdikî tabiatê çavbêjmes şaddikî belkî spasiya xwe pêşkêşî wî yekî dikî li nava Kurdan dibe ku ev sembol ji me goya roja Nevrozê deha têkçiye û ser bana ser çiya agir hatiye vê xistinî bi wî mîtê kirdî me yani Türk mesela televizyonda bin konser agir davêjin ez birim acaba agir geloş medzit yani duvan da evada agir hayatına yani mesela dibêjin mesela ciroka destpêka bariya Tirka falan
bahar bayramı falan istiyorsa işte bu tepası hem dünyada istiyorsa hani le nava Kurdan da belki bir şekilde seri yıldan bir tek o şimdi tip karani tip pişti salina hada nasıl haşti insanın وهم صلام نروز فایده کرد چون کرد نروز پروز بکرد گفتن الیامه ترنیا خو کلی که و وقتا تشتین ساعتن گفتن داتن نویساندنی بحث ویش داده که نروز یا کیه چما گلک نو کار نروز فایده کرد یا کردن ام کار سر ایگر باندن لینا مثلا خالقی قسمه لو سر باران من با اگر دات بفرستیم سر اگر دات مانزاری لو خالقی ترکیه جمون میگه خالقی آذری جمون نوان داشتیم İşte serum de zide belki nuzanın vali mesela bir haremden mesela sen eğer puandan belki salin hafta beri hep bu diyor nuzan. Mesela bu ihtiyacı agır dora eğer belki acı agır pirotkan ise eğer puandan çek şerme berumetiye. Bu bahonje ne kadar eğer puan. Asma olsun. Yok işte var. Şimdi meraklı der bayramımız. Yani azdım beter rengi politik yani çünkü remer pişti lever idi mekhabın hertiş destçe deli vedgara Süleymaniye Salih Hazan Nasidusi hmi afka xavel ku qrad ke karek mesela xalkel çayxanaya çok ke basan rozedike gire mam yok kimse gerek xalk ve cayki yani avay girseyi باید خبر حتی روزنامه که در هر سال بگیره روزنامه داشتی دیسا در حق نوروزی ده دنیویسه و بسات اصرار نوروزی دیگر روزه و بی رنگی پولیتیکی ایرو یعنی بگه ها ایرو از بین بهتر یعنی طبعا من موزین جبر بخومت نکه او که بلکی این حقا جور فیز کرده یه شکل ایرو نام کرده Remeli tercih. Cihan'a işte ki Balkeş. Evet, Cihan'a gerek Balkeş yani İstanbul eğitimine gelek ciha belki kanun tiyecdeki dizevce zarakı cihane le paşa bu edger Süleymaniye. Deçelur zarakı hoji mala hoji devlet deçe le ve dereci Kürdevari ramujuldu ve roznamegeri ramujuldu ve Hasan Nevos nameti درسنا ويأستر داوجي وصار ثمانية حشتي صار ياكل صنم حشتي صار ده نمسية وذاك بنجي قوي ثانية يا راستي بيوتني تشتكي صار نادر زيادة ما يبعث كده السياح هذا استكتاب عصبية كده مثلا دبي نعمل ستالين باك جي مثلا بعد كده نروز وكي نت جيشنا كي كردان نبتي مجرد تشكي صار خان ما نعرف بيجامن li pişti premier etiketi rojevi mevketi tukan bir. Namaste. Destek. Az destek yaratını bu bölüm. Nevrozu ağır. Havra. Ken gitti kalar bir Türkçesini tekerim. Yani kiremek de yani beri kiremek. Mesela Avestay'da ağır roja nevrozu isteki adar önce yani yeki ferverdiğini ağır ev rojatı yapılkanı. Var öyle istedim yani. Lama ev me atar. Dirok kengi mesela diye nimisekeye bir şey. Ağır nevroz. Ağır nevroz çünkü behavra gridayı o bisaya egir belki bisaya başa bakırdım mesela. Egir hatıya adaktarkırın gel ahmette koştuğunu o nava kurda da ağır nevroz hava gridana ev premier tasavi egir tike mesela ağır diye. Demek ki seradan ratke kavu juvak agahit yani var teblit seradan işte kurde koçuna serçiya wan ku meji wan 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 tabi seradan ediyor. Ama haberleşme Yani destan mesela tabi bahs kerane ki juda mesela şeref nameyi da juda te bahs keren ferdevsi ev ya her iki Şerefname de ağır heye yani kalan Nevrozi'deki ağır No, kala bir meseleyi de ki nav tünene mesela kava ferodun nav derbasnan ziyade hasa ziyade tekrar zorundayım tekrar ne tek şuna tekrar ne mürciyet do hortan hani protokolda hortan geçen mesela de one yekti azat kırmay yarsa mürciye horte ki anjik geçe ki mürciye miye ki tabi karani yek kez
جهت رأي سريتشيا ودبي هذا سريتشيا خوفشين ونك من دستي ده عقلسا عن جلادي أو كاس خلقي كرد بيكتينم لما دي قلنا أنا كتابة ده لما كرد أو شيء تشتغل إيديولوجي كان بيجنا شيء رح يعتقد بيندر مثلا لما كرد نقارن جاينا نقارن شارستاني ده بيجين رونين فلان بيمان تشتغل ساجي بحثي كرمين Mesela Baba Tahir Ürgen, Kalan Nevruz'daki ولا بحثي تتخيل çünkü Kürt'teki yarasani. Evet. Yani Mesela İzmir Tire'da Nevruz hebu. Yani Hazar Mesudu Şest, Şestü Piyanç Hakkı Müdeme edişi. Ev Nevruz hat Müdere ki hani Müdere. Mühenekli kolin kır debejin mutasarrıf Osmani hani. Henek debejin Persan hani. Henek debejin Med çünkü İmparatoriye Medya Hammu adarına hatine, Müdeme hatiye. Kera babası İzmir. İzmir Tire'da Lürderde Kıvınçıya Harun Dokur'un adır vedikleri. مثلا فهمت وی مامسته یعنی نوروز هم بو هاتو بیرکرن لما مش نووا فاجان نوا گل کدا کی جاج نگی داده بکاره لی ناوی نوروز نیگو ناوی بودی belki işte saat kanun Mümkün Aydınoğlu Beyliğe yani. Kürt'e. Siyahmayı tişkili kanun. Ağır çürüka ve mitolojiye Yunanistan'da Prometheus geldi. Ağır Zeus diziyi, berbi abi hafti cezakirin işte Ciyaya Kafkasya işte Çuka Cigera yukarıyı Zeus'u o cezakirin jin şanını yani bu cezavucu jin. Sana dünya yazdana da ölçüye jin tünel bu şekilden planı galo de kolonite de tüşkivani geretane ağır o mitolojiya Yunan o mitolojiya ve Nevruz'e çekivani rashat nahat yet adı da ji ağır tadı ronahi yani germai yani ve hişmendiya amir rejim Kurda netevi aydınlanma mümkün bu sembola koyar bu da bu hatice bir kirin ya ile mecbur kirin برای هرگیش بخش من دیار من نتوید یا کردایتی محتملا بوی سمبولک هیچ کیوانش برای هایی پولیتیزه چی بوی zaten o چی بوی ne yaptı مثلا دیو فر تی بحث کردن آگری چه باشم نورا خودی من داینا خودی بحث تی که مثلا شرنامی داشته گفتیم مثلا در شم جبشی فیرا خودی هبوی او هست او قوت آنش او چه باشم حکمداری لی وقتی ده هات زا او فیراوی جدید چه فیر جدید چه بیشتر belki آگره که اندری مروفتا مرف گشتی که مرف belki دل رحم دکی شکل سات کار بیشه Ferbun فیر ben çak فیر bu mesela belki فیر zamanı İngilizce dajı آگر پیوندی اوه لیگنک ملت آن تشکیل سه همه کو اسکاندیناوی بحثوی یگر تکرنی آگر شغل چون که گرم دیگهش نه مثلا سرگرجی مقاله کنه و سر ایکر باوری آگر لیپرانی نه و کردن لگلی که جزیدات بکارانی belki yani geri Türkiye'de teşkilat perdede tüne bu mesela ve Yunanistan'da ne o Yunan'da mitoloji onda bahsa ilgili zede ilgili mesela peyda kırna ilgili bu şartlar teşkil gele ki bakış bu ye mesela o bahskır xardi xud bejandine mesela o xud hayvan derinde parastine adı verisinde o hayvan juandur kendine ya mesela o belki cevap vermez dünya xud roni kırne şeriyen xud roni kırne mesela ya mesela le dora agran runşine sohbet kırne haberdane mesela belki himbu ki كنا شوبيون خود كنا شوبيون خود فيري زاركيون خود كنا جيو كوتنه بس سايو belki meclis avabuye işte babeleki sadece şey agri peresteci ben bahsediyorum Kürt demiyorum zedetir belki yani bakire program değil Persiyade vani meyi zerdüşid ve ateşgede Dora meclisal dora
اجرایی شو روجا بس إيه يعني عفيس تيجي تقولني أقدر روجا نيروزي هاتي أفراندن لما ما أطهره ekşi, ağırlama nevrozi ve integredan belki başlıca bir niteki yani integredani belki ideolojik belki politik şey. Ve bu kadar çünkü o heyeci tişteki halkeler ve gredip ne bir belki şey. Her yer fazla para niteki avapke, destekeki avapke. Kurdanji ev kava dehat nevroz ve ki sembol ki her par karaniye o evde salya peştiği ve salya hafti biştiği ve ki mesela Bakur ya yaptınız o mesela başın mega premier bahsediyor ki استری bahsediyor ki Buran bahsediyor ki gerek hadesleri başur bahsediyor ki Bakur tiştek hayat salya hasanız hayşet ne bir Osman Sivri hadesleri kadar bahsediyor ki yedi çıkartın uzanım ben hadesini ne kadar ama serle vazi hadesleri çıkartın hayat uzanmaz tünette bir anın piştiği evan salin haştişindadır stranin halbette nevozi zededir bu yağmın ev asliye dününüz anmaya gel agaya gibi içtaydı Hazar şesir bence belki destek Hazar şesir da Mire Abdelhan bitkisi meha atari Şahiye geçerken öyle mi Paşa-i Osmanlı ile Amerika'da dışı payitahtı İstanbul'da öyle mi? Derbas öyle de Vanar dibine, Şahiye dibine dibeci şey ola İstanbul'da yetiştik güzel ne ya? Acizdi be. Acizdi ve dışı payitahtı. Padişah'dan ferman dedi. Dızıları erişti kısar. Mirin bittisi o Evdalhan. Lüvederi Nevruz tepiyorsun. Agırceheye Evdalhan miri bittisi jigerlek, Ali Zanyari da jigerlek. Beş vakit. Şest hazar pırtuk de şevtan keder. Ali Paşa-i Osmanlı. Dızıvıra ferman destekli erişti ki hamu Pırtukhaneye evi bittisi dışarıda. Jo belki abi perestiye, jo bir tonet, ben jo piremeje tonet parandıklarını. Tu zerdüşti o abi perestiye Cenova tazi ba freni. Cenova tazi nava fortanda bela ki belki ki tavus bahsi mesela bir aşağıda evine şagirdi ve değerli belki hatta belki çavabejimiz rakek servi belki Bavarian olay buradan iken belki جوانجی تشکی خطرناک آنجی تشکی وکی مگو تشکی خراب تشکی پاگانیزم حتی بق زاین لما eriş کرنسر ایروجی belki lema. Bence ola İslami'nin ne? Bana tiştekildin ne? Gerek bana tüne bakın eriştikler. Yani tabi Kürdistan Hazar nasıl düşüyor seşa sivnehan da parça kırın. Piştiği tabi mirin Kürdan hakkını tasfiye kırın. Yani zaman şu, mecul şu, ev çima Hazar'ı nasıl haşteydatı bece, yani Hazar'ı haştında derkatoriye piremer diye ne işte, muhabbet. هذا خبرني يعني. Kadar hakikaten. Burası da. Agır dınavının kurda da cik gelik pirosunda. Mesela tebiranın, evet şimdi kremlejin rahmetli ilminin nav geliri da hatta bu son duhanın zazaki de kadın natiş bir xode hani bir agri dema ku rol bekalebi ciraneki değil agri ne de ikide yani problem ki yani agri piroze cihe gereksekine bu yekşi de Herima Kürdistan'ı başlıyor Kürdistan'ı rastlı ve Nevroz duvarı piroz kırıyor da bir gerek cüdanti ditin. Ez gerekse acayip mahum. Ciboku roja Nevroz'u herkes derkele seyrani. Yani Dımal'da tu kesek inanmıyor. Fakat Hındistan'da derkele seyrani tevahid için disar öyle derece ağır ve daha yine sembolik embeci çağırıyorsun. Emir ağır vata kuvveti hani ki teda şekilde ne yani bak rafirin ki bak dijital ketine ki
من دما اودیت جوان هوالا پرسیا دگوتن کو دما ایریش لسر کردان yani sistema ku Kürt telane ایریش لسر وان زیده ببین آنجا چوساندن پر دتکرنه پیش او dem Nevroz her gavd ve sembola raperini. Çavar mesela sembola raperini nav sistemi de kesinlikle ifade edilir. Jibovici radının için G2 bilim anji duku destek yani evini karbon bugün ev an bu agre ki anji bütçe evet ki derken dedesi agre mesela jibo yani Ankara duvarı Nevruz'da G2 gerek beyan padgre la akre mümkün çen ev belge var çekil bu duyderi da ji kela akre yani kendi bejin rastik elbejin bir dest çekeceğine göre hem bu böyle sınar yek bir dest şıkırdan khani tedahiye cid işlenene öyle cidin şey bu ama cid ağır bu yani vakta koyan bejin işte bu öyle ağır bir kın diyale o vexna sembol ekeci dertke ve peşrastı yani ağır mesela navi akreci ağır değil yani o ceki perestke ekeci diyardı be o kel rastke ne kagerek taybete yani bilgiye kavici zindanada bugün hatta şeydin Georgi akre tevayı hatta bu dümini ve cis semboleka raperini cihadiyardı ki Vakta sabramda, beri sabramda Erima Kurdistan'ı rastı bana zedetir dediklerine peş. Mesela Nujva Vata Kupersi ve seyrengah içilkin, seyrengah ve sembola Nevroz'e rastı diyardı ki. Yani embejin Ali Bakur'da rojlat da cihusane, Ali Evreman mesela cümleleri Dunavan da eva Nevroz'e cihki girin bedre. Ne Herizede ve Diyareku Çevsandın gavalı ser kurdan zeyde dertkele peş ağır dertkele. Heke çevsandın neve seyrengeh diye. Yani bak cejne kaku Kıblaya Nevrozi. Evet yani ev her dukumunda başı rast dedi. Neke bunun bu sabah keşfetti. Bu yadın ciddi ağır dınav gel çanda kurdan da hatta diyoka kurdan. Yani jiboyun sırastı Hecindeki serbi evi bir kolin kırne diyor ki mırov ne kadar bile yani dema medyada disakte bahs kırın yani tiştan dedisi koyan bir dest bugün tişteki zanyari ve zanisti ve rastı ev kemasiye gider peş ağırı raperin o baharu yani çuyuna zıvıstane hatına bahari Türkiye bu Kürdistan cik istare yani her derevi berfe haozer او kerasat ekeci bu meravatine jiran meravatine وقتا کو بقال بیش خو جیانه کنو دست بید که وقت من از وق شخص کیجی خالقی چهوری که نه برف مدخواست بلا بچه yani بلا بچه قهرمزی yani diğer civaka evet da jigeli kurda jijiye gelin direş bu kur zadrosu bu devre yusan. Çünkü evet bir şey bu elvate bir abi mesela devra çavuk kaşay veri miladi doğan bahsi kırık çişen hazar sal hatta de 12 veri miladi 12 sal veri kaşay diye dünya ben kaşay da maya o halk ketine beni mesela avisle bahse varaya tekrini beni erdi كمان عردی چما گلو چون دنیا جمعه جیان دقیقه بنی عردی داری خورا یه کی چیکه مثلا طوفانی دا بحثن کشتیان نفتی کنی افسر آویز دبینه لی ولی که داری بنی عردی دنیایی که آقا بکن دوید تیگوتنی دور مساج دی آویز تیگوتی پسر ور چند سال belki 3 سال نزانم بنی عردی دا جیان خود در باست که لیوچی نشانیداری دا مثلا بحث گله abi şikefta tekrar şikefta da vandena geli neandertal dekot ne geli kurt ciki nefre ne şöyle ev belki bakiriwan ben demeyeceğim lever bu baş vakta kaşa hali o idi hal dekete meydani disa o vakti belki jin şuna kaşayı atına germahi piroz kırın Ben de çeşitli jigura hatiza. belki Bir gol, jigura. yani mesela Kaşaya. işte efsane şey hani mesela gerek bahsette işte tekrarını le başkanı yaman da işte ki dirokeji değil hep yani mitoloji hatta dirok eknine rastiye ki ev rasti biz sedan salında hazar salında hatiye
گوهرتن نوا زیران دیال دا شکلی کی نو برگرد یه لیه کسیت محقق li heben dirokira. Peki ev çiloka Evderhan yani mire bittisi. Ev mesela mitoloji ne? Evliya Çelebi nivizanti. Seyahatleme kura nivizanti. Evrastiye. Yani Türk Nevruz'un alakalı antunet. Evliya ispatlı kazan. Yani juhu ama her tiş lugori şartan şekil digre. Ahmed Khani juhu lugori şartın hoş şekil daye Nevrozi. Yani bala xu bidine mesela ve çağı mir heye, arteş heye, devlet heye, tamam? Ve çağı ve çima bejim bir Nevrozi serhizan ki çeke, na ve festivali çeke. Yani helbet emkan bir riyavil mesele mezevkin. İro egr başur en bejim bevor Bakur egr Kürt iktidar bana ve çima en bejim seri hildana. Ve ki festivali piroz bükra. Yani en bejim başur federal heye, herimeke, niv azade, elle akre, ve ki festival piroz dike. Yani lugori şartan rob dikare şekil bide tiştan. Spas bu malaya var. هذا القصة كي وين داوي طبعاً لكن لو كل باكو أو شو تقول حزار نحسده حشتي شو نتجو Ne ya millet biraman man sala pişti man نعم sala. برانية مهما özellikle nabe kadepede mesela yeşilade şesti de benci de bahs dikir. Şesti de benci beri vici hayır. Doğuda bahs dikir de roz dibime evdet peşer ciya ağır mebşer em tçun benci hab şaş hab me amade dibun mebşer ve ağır redixil seba serhildane ev bakın. Ebyed بيوجي تركات تركا خدي دركه نوروزي قد خبوا كردار نديشتن يعني نوروزي از بخو شي سنه هذا حبتي ده دوري حبتي ده ما بزوري لعامدي بزوري نوروز او ذكرن يعني وانا شاركن الترافيك يعني شارك اي وانا كسكو صور زري خنا قهرتن يعني قد خكرن يعني نوروز دوره خودی درکتر. جبوش دسته مبرده، جبو دسته کرده بگره، وان ایدی خودی لیه درکتر. و تو دیوی سر بازدانجی از باور ماکم اعتقادش که عدده که وان هبو. وانا جمع کرده. مثلا چی به حلاندنه، یعنی نه سرهردانه، نه جیانه که نه چه دکن. ریچک شکر بکرنه، گره وانش جور مالای وان جور درکتنه. یعنی سرهردانه چونه ترکا از باورم خودی درکتر. يعني تشكي جدس تبغرن دبي ايه منه او يعني مثلا قرسي صار يعني كردستان ماشي فرجيا او كن يعني بيرانيا وان ده هني يعني دبايشانه ده دوره راست جو قرسي نبات جوز كربي كنا وقيا بدنا قال ده پر نبوي اما بريارك هي حتى ايه قدر كيف يعني جيا او كن ويدر بس هذا القصة كي داوي بكر مش تنبه عم تقدم تنا ام سباسيا خو اي ازبيجن سباسيا خو وحاب شكل مقول توغتي ريبا وهروها مع واسطة شمال رمي زور سباس برتو كان اشتي برنامج برتو كي كي فازا يعني مزبكه مع طاوع واسطة تشتكي داوي Konaman ببره جبو پرتوگی تشتگی نگو براستی پرتوگی کی هجایه yani مخواست از بتایبتی بالی بکشیم سر belki دو تشتات کاری سر بیجی belki هنی کن نزانن پرتوگاتا چیه چنه نه tamam جبو formatı ne problemi ne aslında دو دار ben جبو چند سال gerek mühim olma مرات var yani de 12 سال زیادتر سرمان مجال دخلتیم لو بحثا ağır müjareke çutaya rastı. Li heval müjar gelip teş zede kere gel teş asken çok çavuş mez. Xabadaki mütevazi yani evsani zaneri mecib. Kurayine çok men ana kişiler kırın sen nevroz belki masi men evet na bor fast yani guftugو gotbeje ki le sohbet aser zede kan mujene kişa zede kan gerek men jisud verger be zede kırni ve
ev kitap ji xebatın bu 10 sala zêdetir mejar sembol ez motiv var min gerek motiv bikaranî bu ji vêderî li mitolojiya Kurda û zarfotna Kurdan da mesela çend hayvan hesp û têj ev dur mejarê cuda bûn ser destanên Kurdan da mesela hespên navdar hebûn hespê Meme Alan hespê Rostemê Sal hespê Geropelik disa û belki dîroka tarîxê de jî hespên navdar kîjanın û çîrokên Kurdan da destanên wan da û nava zargotin nava gotinên pêşiyan da çavatê bikaranîn û çi temsîl dike mesela min behsa wî kirin xebatek gelekî kur bû dîsa nava Kurdan da baweriya rih parêzî em gelekî kes mesela ev baweriye meyin belki zerdeşti, belki izdiyeti u geleki kıyametin, agriperestiyetin, röperestiyetin, evla hamuna ome Kurdarda hey dijil geleki kokiwan hene agir u avji mesela sembola avi u habandına avi nav Kurdana av azize mesela av piroze, agir piroze dunav Kurdanda. Agir diyoruz bu güney. Av ne biçim? Av ne biçim? Eğer bu avi ne temelli bu? Mesela agir belki bu şertan mesela ki o bahseder agir em günde de bun agir net demrandın liser kultajıtkar hayat sevi verket belki o erteli kalın bir xistana lor belki ama le belki şart sevi disavi agir ki nu bexe yekşi mesela nav ezdiyan da ki إني عبدال كتابه كده كي باشية بحثا وان تشتغل كي ناف كردن باوري ديزديان لور دبي مثلا سبهاري نوروزي بحث كي آگر لأوي دبرن زيارت كي آگر دبرن مالا خدا آگر كي تازه بيت خصني أوجي روجا نوروزي بو أوجي بوه روجي بيروز ذكر آگر تشك سبيروز داته ظالم لسا ما بحثا روح مثلا روح بارزي كربو لسا دو مجارين Dış yani duyuları zayin peresti. Hiç mücadele gerek başlıyor. Mücadele bizim sosyolojik o belki zaman başı kriterler sosyoloji bu istikem tukar bejin. Jin umer çava sa gotne peşyanda hatne bakaranın şu wan hatiye barkır mesela şu hatiye xastın. Evjit şekilde koneki baş bu. Zevaca betil jit şeki psikolojik bejin ser jinan şeki gram bu به زوری زدن میریم خود کلی مثلا سر آنجا بداری زوری نکاربون درکیتی خورا بزیاد جانا اونا همو ایشیم خود آنجی همو گلیم خود همو نفریم خود دیبابی خود کردن آنجی کسی نندکرند شما به پره بنا پره دانیه کردن. بخیر نوروزا هفدید هفناس کرد زوجی نوروز تلا بنا تلا بجنابی خورا بزوج قزاقی خورا بزوج قزاقی خورا بزوج جانا. Bana Nevruz bir şekilde bu etkileşim. Hep namaz kırarım. Namaz kırarım. Savaşa fıtıkçı bu ya. Ayet acibine. Lövderistan de mesela şey bakış olsa ben gerek o dilok, hayranok, avan strandajı delişe ki gerek meznehu, gerek hamun nefrbun, hamu mesela kalami Halid Cemil işte kullanma Sinano gerek kullanmanda yaptır stranda yaptırçane şey eşek mezun mesela o xabat dekon nekbi kitapta antropoloji gerek mesut verdi mesela sosyoloji gerek mesut verdi xabat gerek ki tercihe baverimiz strateji var Nuvari çapı sala 2024 Sami Bek Serhat Boy